Dober dan. Torej, dober dan in lepo pozdravljeni. Seveda vsem turističnim vodnikom po svetu iskrene čestitke ob današnjem prazniku in se prav veselimo, da smo se na današnji okrogli mizi tukaj v Slovenskem inštitutu za standardizacijo udeležili v tako lepem številu in tako pomembni gosti, da so med nami. No, imamo pa tudi goste na naši Zoom povezavi. Se zahvaljujem kolegici Urši v Celju, ki tako lepo skrbi, da so vsi na svojem mestu, da imajo dostop do naše povezave in seveda zahvaljujem se tudi naši predsednici Evropske zveze društev turističnih vodnikov EFI, ki je sedaj v domači Grčiji. Tako da, glede na to, da se mene malo slabše vidi, če mi dovolite, bi obrnila kamero, da boste videli, kdo je vse v naši družbi. Zdaj bi Tina še prosila, Urša, če nakažeš udeležencem, da izključijo svoje mikrofone, pa da se čim več sliši nas tukajle v dvorani. Torej, v naši družbi danes lepo pozdravljamo gospo Dubravko Kalin. Mogoče, če samo pomahate, ker je majčkeno temno, pa da vidijo, kdo ste, direktorica direktorata za turizem pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Potem imamo gospo direktorico Marjetko Vidali, Slovenski inštitut za standardizacijo. Potem imamo tukajle našo Mašo Klemenčič, predstavnico Slovenske turistične organizacije. Zadaj se skriva Ivana Karanikić, živjo, me veseli, iz Hrvaške in pa Nace Koncilja iz Turizma Ljubljana. No, potem imamo v dvorani še par njih, ampak mislim, da je za začetek dovolj. Če se bo kdo ohrabril kasneje, da bo pač zaprosil za besedo, bomo vsi zelo veseli, ker je to le okrogla miza, kjer želimo, da se čim bolj detaljno, podrobno pogovorimo o standardih v turizmu, pa seveda predvsem danes pri delu turističnih vodnikov in verjamemo, ker stvar še ni ustaljena v Sloveniji, da se bo pojavilo tudi kakšno vprašanje, dvom in danes je odlična priložnost, da spregovorimo tudi o tem. Vidim, da nas je kar nekaj tudi na liniji. Hvala lepa, Urša, za tole tvoje sodelovanje.
Mislim pa, da je prav, da v svoji družbi družbo že povabimo našo predsednico Evropske zveze društev turističnih vodnikov, EFI. Ona bo naredila predstavitev v angleškem jeziku in me zanima, ali kdo ne razume angleščine, da bi potreboval prevajanje. Sicer mislim, da je najbolje, da ona začne svojo predstavitvijo in potem ponovno vprašam, če smo razumeli, a je prav, ker drugače pa zagotovo ona ima svojo predstavitev, tako da si bo marsikdo lahko to tudi prebral. Dear Effie, can you hear me? Yes, Hello, I can hello. hear you. Hello, hello. Hello. Warm Can welcome. you hear me well? Everybody can hear Effie. Tomasz, you are the furthest one. Yes. It looks that everybody here in the hall hears you. And on the other hand, I think also the ones who are on our Zoom. So Effie, thank you very much for your time. I know that you are also celebrating International Tourist Guide Day in Greece. But on the other hand, you decided to share some experience and expertise with us here. So I would like to ask you to start your presentation. Thank you very much. Okay. Good morning, dear colleagues of Argos, Slovenia, ladies and gentlemen. Happy International Tourist Guide Day to all of us today. I'm going to share the screen to start the slides for you. I'm happy to be with you, and it's nice to see colleagues from Slovenia participating, as well as some other guests that you have from your tourism sector. I will speak on behalf of the European Federation of Tourist Guide Associations, for which I am the president, and at the same time I'm also a FEG and World Federation accredited trainer. So today's topic I was asked to present is about the European standards, and if you have any questions, you can ask me or write on the chat box at the end. So first of all, FEG, which is a European federation covering 28 countries now in Europe. We have 19 full members and 9 associate members. Argos from Slovenia is now a member of FEG for several years, and it recently became a full member after their request. So we engage tourist guides with training, lifelong training, which is called CPD, on webinars, on face-to-face seminars and courses, and we constantly try as FEG to enhance our guiding skills and our knowledge. So many of the subjects that we have been training our colleagues across Europe, I'm sure you know about them in Argos, is the common training modules from the European standards I'm going to present to you in a while, and it's called EN 15565. And these are very important common European subjects, modules on practice, on guiding skills that all of us have to attend and to know from our national training or from the lifelong training that we attend, because we never stop learning as tourist guides. So the story starts back in 2002, 2003, when FEG was participating with our former president called Tom Hooper in a CEN working group. Okay, the CEN, the initials, mean the European Standardization Committee. And they started working in a group to draft the tourism terminology for Europe. So this is another standard. It's not about tourist guides only, because it contains all the correct terminology of tourism in Europe. And its code, as you see here, is 139
809. It was finalized and it was voted in 2005, and it's a standard that all tourism stakeholders and national authorities must follow to have the correct terminology. Then I personally participated for 3 years between 2005 and 2008 into another working group, and we had meetings all over Europe to draft and to formalize the European standard, which is very important for our profession's training, for tourist guides training, and it's encoded as 15565. So we were happy to finalize this, and it was voted by all the European countries in 2008. And now we all try to implement this standard in our countries. Ever since 2006, FEG has been developing a training policy, and we have a training committee that offers lifelong training. So very important is that in the first standard I showed you, the tourist guide term, the official term for our profession, it says that tourist guide is a person who guides visitors in the language of their choice and interprets the cultural and natural heritage of an area, which person normally possesses an area-specific qualification, usually issued and or recognized by the appropriate authority. So this is our term that is officially used in Europe. There is, however, another term in this dictionary, let's call it, that is about a different profession, and it's called the tour manager. The tour manager has different skills and responsibilities. It is the person who manages and supervises the itinerary on behalf of the tour operator, ensuring the program is carried out as described in the tour operator's literature and sold to the traveler consumer, and who gives local practical information. So from this official term of tour manager, we see that it's a different job, and it's not somebody who guides our visitors. It's the one who accompanies the visitors and makes sure that everything works okay and that the program that is sold is followed. There is another short term that is called tour escort, and this is the one who makes simpler jobs, like representative of a tour operator, providing basic assistance to travelers. This means somebody who picks up a group from an airport, takes them to dinner, takes them to a theater, and it can be somebody working for a travel agency as permanent staff. It can be anyone. So this is not a big responsibility, what the tour escort does. Going to the other standard, which is the most important one for our training, it was voted, as I explained, in 2008 by the European countries, and it's called Requirements for the Provision of Professional Tourist Guide Training and Qualification Programs. So this one states that the minimum of tourist guide training for our profession should be 600 training units of 60 minutes, and included in this 600 units, it must be 300 contact hours of classroom on common subjects, area-specific subjects of each area, of each city, of each country, and so on, and practical training. And 40% out of the
total hours must be practical training. So this means 240 hours training on guiding skills on the spot, in walking tours, on the tour bus, in museums and sites and monuments. This must be 40% of the total training we have. This is the moving vehicle, the walk and the site that we are trained about. We have the communication skills, which is also practical training. And there are specific seminars and modules for that. And we have at the same time teaching and training, which means teaching theory in classroom or practice outdoors or in museums and on a tour bus. So this is altogether mixture of theory and practice, which is very important for our job. And the guiding techniques that are delivered by active, experienced tourist guides is the best thing that every training program must include in our countries. Going on to the common subjects, you can see that they include theoretical knowledge, guiding techniques and skills. These numbers that you see, 6.1, 6.2, are exactly the numbers that are mentioned in the European standard. So these two together form the art of guiding, as is called by FEG, and we also have delivered many seminars of the art of guiding in different countries. It also includes the business knowledge and skills somebody has to do to start exercising the profession. And then we go to the area-specific subjects that are about your country or your region or your city. This means that who I live in Thessaloniki, Greece, I am not trained to guide in Slovenia, Ljubljana, for example, because I don't know the place, I'm not a local, and I'm not going to learn about the theory of your country or your region. I'm going to learn about Greece in my training, because that's where I live and that's where I'm certified to guide. And we also learn about the working conditions in our country. For example, the legislation, the logistics, the accounting, the taxation, the relationship with the travel agents. This is also local knowledge, because in Slovenia, you work in a different way with your profession than in Greece and anywhere else. And finally, the practical training, which we learn when we do the field trips and demonstration tours, on a walking tour, on a site or museum, and on the tour bus. This is when we practice during our training how to deliver this knowledge in practice. So the benefits of this important European standards 15565 is that it improves the level of the profile of tourist guides training. It enhances recognition of the tourist guide profession. It increases competitiveness on a high common standard like this one. It provides quality and security for visitors and consumers, and it protects natural and cultural resources and destinations. Is a sketch here that we use as FEG, that we all enter the tourist guide schools and seminars. Anybody can join in, and then we exit from the schools after we have attended the right course according to the European standard, and we are ready to guide as qualified professionals going through the standard door.
So in other words, the tourist guide, our profession, is an area-specific profession because we are always related to our country, region, city, and we're qualified for this place only in theory and in practice. So I cannot start traveling across Europe and say that I'm a tourist guide in Austria, in Slovenia, or in Germany, because I don't have the knowledge to do that. Not only the theoretical knowledge, but also the updates about security, about legislation, about strikes, anything that can come up. I'm not qualified and I'm not updated to know this. The tourist guides always hold the qualification in the area we work in, and this can be an ID like a card, a professional card, or a badge that we are wearing around our neck, or a pin, something like that, that shows that we are certified professionals to do the job. And this badge is per country or per region. It's not a European badge because there's no European or international qualification for tourist guides. As the last phrase, you see that it does not exist a pan-European or a universal guide qualification. There is a great variety in our training. Some guides in their countries pay to get trained, some others the state and the city or the ministry offers training for free. So these are different options and training that you can have in vocational schools, universities, private institutes, and some countries. The tourist guide associations offer the training to their members because there's no legislation about ministries offering the training. The training varies a lot. It can be from 600 hours up to 2,000 hours. And the average of our training is 2 years. In most of the countries, we have 2 years of training. No matter how long our training is, there's always an exam, the qualification exam at the end to get the badge, the card to become a certified tourist guide. And it doesn't matter if you are in a country where there is a law, legislation about tourist guides or not. For example, in the UK, in Germany, in Sweden, in Netherlands, they all have exams and they have a badge for their certification, even if they don't have legislation about tourist guides. So being a member of European Standardization Committee, FEG, we have communication with CEN, and it helps us to promote our services and high quality standards in our training in Europe. We support tourist guide training and guiding through these standards I just mentioned. And we also certify tourist guide training courses from countries and members associations who ask from FEG to certify their training programs to make sure that they implement the standard and to comply with the standard. We have done this for a couple of countries in the last couple of years. So one of the main goals and interests of FEG is to co-create and to certify training programs in the FEG member countries to comply with the EN 15565. So we have high quality guiding services for our visitors anywhere we are working in. Because we are the local professionals, tourist guides are in direct everyday contact with our visitors in our countries, and we know what they want, what their interests are, what their complaints are, and
we try to promote our destinations as the trained ambassadors of our countries. So with this photo, this was a few years ago in Crete in our European tourist guide meeting in November 2018. I will stop the presentation here, and I will thank you and ask you to try to help us create the quality brands for the tourist guides together, because we need all the member associations, including Argos, to be able to have proper training, exams, and qualifications following the European standard. I know that many countries, colleagues, associations are trying to implement the standards. It's not always easy, because usually it depends on our ministries and authorities to do that. But we'll never stop trying, because it's very important for us to have a European standard of high quality. So I thank you for your attention, and if you have any questions, you can tell me. As we are celebrating the International Tourist Guide Day, I'm going to put here on the chat box for you today's fake video we have on our YouTube channel. It's about you, about our profession. So if you can like it and share it, it will be great promotion for all of us. Thank you very much. Dear Effie, thank you a lot. I think it was a very precise presentation, and it will make us think. But maybe, Effie, you noticed in the letter of invited people are also some very prominent from our Institute of Standardization. Those people down there you don't see, but you definitely see our director, Marjetka Sterle-Vidali. Gospa Marjetka, mi smo slišali, kar se tiče predstavitve EFI in našega standarda. Prvo vprašanje, ste vsi razumeli, je bilo dovolj jasno? Ne rabimo prevajati, ne? Ja. Zdaj mi pa povejte, lepo prosim, kakšen je pa vaš odnos do standardov, oziroma na kaj bi morali paziti pri uveljavljanju standardov v sodobnem svetu, ker standardi nam nekaj zagotavljajo, a ne? Kaj pravite? Mogoče kakšen mikrofonček za gospod direktorica lahko, zato da vas bolje slišijo tisti, ki so povezani z nami. Effie, if you have time, please stay with us. Thank you. If you have any questions, you can tell me in English. Yeah. Otherwise, okay, because I don't understand what is said in Yeah. Slovenia, I'm not going to stay for long. Okay. Yeah, we can write you in chat, but on the other hand, we can also email you later on. So thank you very much for your presentation. Thank you. Thank you. Izvolite. Torej, na splošno standardi so zelo pomembni, da uredijo neko področje. Zelo pomembni so, da lahko ustrezno komuniciramo tako v Evropi, v svetu. Zelo pomembno so, da nekako zagotavljajo neko interoperabilnost, neko sledljivost. In v bistvu vsa področja bi mogla poskrbeti, da bi uredila področja najprej s standardi. To se pravi, da bi stroka, moram povedati, da nacionalni organ za standarde, mi skrbimo za procese, kako se do standardov pride, laično rečeno. Je več metod, metoda ponatisa, kjer standard ostaja v tujem jeziku. Mi prevedemo samo naslov, tam, kjer je mogoče, kjer standardi mednarodni evropski to dopuščajo, dodamo lahko naše izvirne rešitve, tudi pripravimo izvirne standarde in pa v bistvu sicer pa bolj ali manj privzemamo mednarodne in pa evropske standarde.
To, kot je gospa Efi lepo povedala, pač smo člani mednarodne organizacije ISO, mednarodne evropske organizacije CEN tudi, seveda tudi drugih. In za to področje sta ti dve organizaciji tisti, ki pripravljata večinoma mednarodni standardi. Tukaj treba povedati, da leta 2021 in 2022 je išlo kar nekaj mednarodnih standardov z področja turizma. Da pa seveda CEN-TC 329, mislim, da je to tehnični odbor pri CEN-u, je pa leta 2008 pripravil ta standard, ki ga je gospa Efi omenjala. Mi smo ga tudi takoj prevzeli kot CIS-TN. Opozorila bi še to, da evropski standardi niso dosegljivi kot EN, jih ni. Vsaka država članica ga mora prevzeti točno v določenem roku, ta rok je 6 mesecev, vse standarde evropske moramo prevzeti. To je ena posebnost, ker pač živimo v tem, bom rekla, našem regionalnem področju. Evropska standardizacija je obravnavana kot regionalna standardizacija, imate zalivske, južnoameriške in podobno, medtem ko je mednarodna standardizacija pa tista, ki je dejansko širni svet na nek način pokriva. Tako da je zelo pomembno, da se orientirajo tudi mi, ki živimo v Evropi, da nekako sodelujemo v mednarodni standardizaciji, ker tam ravno z vašega področja, mislim, da je prevzetih 10 standardov, pač je večinoma mednarodni standardi so tisti, kjer se zadeve kreirajo. CEN ima skozi nek Dunajski sporazum brez sprememb vsebine nalogo na mnogo področjih, da sprejme mednarodni standard brez sprememb vsebine potem tudi na evropski ravni. In veliko teh standardov mednarodnih se prevzema ravno na ta način. Bistvo za uporabnike, za vas, ko delate v praksi, pa je, da standarde poznate, da jih preberete, da jih lahko kupite pri nas, da lahko se posvetujete. Med drugim bi lahko povedala tudi, da imamo kot neke vrste, ne bom rekla akademijo, ampak že od leta 2003 imamo usposabljanja iz vsebin standardov, kjer ne usposabljamo mi. Mi smo, kot sem že rekla, za pravila, da se točno zadeva na nacionalni ravni pripravi, tako kot se zahteva po mednarodnih in evropskih pravilih, ampak najemamo oziroma, bom rekla, angažiramo strokovnjake, ki kaj znajo vsebine standardov, ki sodelujejo v mednarodni evropski standardizaciji in to predajamo potem raznim zainteresiranim. Temu mi rečemo seminarijsko kotizacijo in to se je zdaj že kar precej uveljavilo. Imam pa eno vprašanje, katero bi pač želela, da mogoče nam tukaj predstavimo. Zakaj pa so ti standardi tako zelo pomembni za stranke? Torej, predstavljajte si, da vsak dela po svoje, na nek način ni zaupanja stranke, recimo, do nekega področja, če pa lahko se izkaže, da se dela po standardu in seveda, če se morda zakonodajalec odloči, da je pomembno tak standard vključiti tudi v zakonodajo. Vključitve so trovrstne, možno je, da se na izključen način sklicuje zakonodaj, možno, da se splošno sklicuje ali pa samo nakazovalno. Naj povem, da mi najbolj podpiramo ta nakazovalni način, kjer vedno velja zadnja različica standarda. In zakonodajalcu ni treba nič spreminjati, vedno uporabnik ve, kaj je zadnja različica standarda, ker moramo mi, kot sem že rekla, evropske standarde prevzemati in tudi seveda mednarodno v točno določenem roku. In to slediti. Danes je 35.000 skupno slovenskih standardov, od tega, bom rekla, 10 ni ravno zelo veliko z vašega turističnega področja, mogoče jih bo še več. In še enkrat apeliram, da mogoče je tudi za vašo stroko, bi se dalo in pripraviti tudi kaj izvirnega, če vam bi to koristilo. Predvsem pa je treba začeti sodelovati v mednarodnem in evropskem tehničnem odboru, ravno zato, da se srečate, bom rekla, s konkurenco ali pa s prijatelji in na ta način tudi oblikujete potem nacionalne različice tam, kjer seveda lahko. V Evropi velja pravilo, da vse pač predpise z področja storitve
kot tudi za izvirne standarde forma tako imenovana evropska javna obravnava. Namreč je treba določene izvirne različice, tudi predpise za storitve, je treba, mi rečemo, notificirati, torej ne sme se predpisa izdati, dokler v 90 dni se čaka, se ga pošlje državam članicam in Evropski komisiji, se po postopku čaka 90 dni in če ni pripomb, se lahko tak predpis izda. Zato imamo tudi seminarje za zakonodajalce, ravno konec lanskega leta je bilo za vse, ki pripravljajo predpise za storitve, to je malo po zakonu o storitvah, to je novost, za proizvode pa to že davno teče, vendar bo tudi za predpise za storitve to zdaj nekaj vrste uvedeno. Ja. Lepa hvala za pojasnila. Zdaj ste že kar nekajkrat omenila zakonodajalca, tako da bo naslednja beseda pri gospe Dubravki Kalin, direktorici Direktorata za turizem. Gospa Dubravka, videli smo, da standardi za terminologijo v turizmu so bili sprejeti 2003. leta. Za turistične vodnike so bili še podrobno dodani 2008. leta. To je zdaj že 20-15 let. Zakon smo pomagali pripravljati 2017. leta in smo si želeli, da bi bili ti standardi vključeni v zakon oziroma vsaj neke osnove. Povejte mi, v čem je takšna težava, da se teh standardov vseeno ne lotevamo na nek tak strokoven način, da bi jih le vpeljali v našo stroko, ker Slovenija si le prizadeva, da bi bila odlična destinacija. A je tako? Ja, najprej vsem skupaj lepo pozdrav v imenu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in seveda iskrene čestitke ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov. Veseli me, da ste me danes povabili v svoje vrste iz tega razloga, ker se tudi pri nas zavedamo, da neke spremembe bodo. Ne obljubljamo čez noč, verjamem, da to razumete, kajti zakonodajni mlini zaradi potrebnih oglaševanj različnih deležnikov seveda dolgo tečejo, ampak zelo je pomembno, da mi kot pripravljavci in pobudniki poznamo vse takšne iniciative. In osebno izjemno podpiram takšne napore, ker smatram, da je pomembno za vse vključene deležnike, da vemo, s čim imamo opravljeno. Kako turistične agencije, ki najemajo vodnike, kako gostje, ki tam prihajajo in potrebujejo tovrstne usluge, je pomembno, da se zagotavljanje bo kvaliteta, kar je, nazadnje, če tudi mi smo to zapisali neposredno v naši novi strategiji, vendar mislim, da tudi ena od pomembnih pomembnih. Mislim, da je potrebno razumeti, da vodenje je posebna dejavnost, izjemno naporna, ki moraš biti res rad, da jo lahko počneš. Terja ogromno znanja, ogromno sodelovanja z okoljem, ker nikoli ni vsem odvisno samo od tebe. Pa seveda pred seboj imaš goste, ki seveda pričakujejo samo najboljše. In zato seveda mi vseeno, kako se lotevamo izobraževanja vodnikov. Iskreno bom povedala, vesela sem, da imamo vsaj to, kar imamo, da imamo vsaj licence na državni ravni, da tudi zdaj v lokalnih skupnostih poskušajo ustvariti nek, recimo temu red na tem področju, da se vzpostavljajo neka pravila igre. Je pa verjetno danes precej drugačna situacija, kot je bila 20 let nazaj. Danes imamo z številkami v turizmu, pa zdaj že nazaj, kot smo tudi pred pandemijo, se pravi, dosegamo cifre iz 2019, sicer ne toliko v prometu s tujci, enkrat še pred nacijo domačih gostje, ampak vendarle tovrstne storitve iz dneva v dan, iz ure v ure postajajo bolj pomembne. In tu strinjam, bo potrebno narediti nekaj korake naprej. Zdaj, zakaj že 2018 v zakon spodbujanja razvoja turizma, ki tam je veliko bil vključen, iskreno povedano ne znam
odgovoriti in tudi obljubim, da bom zdaj sama prebrala, da vidim, kje je nastala zagata. Je pa seveda potrebno vedeti, da mi prihajam iz Ministrstva za gospodarstvo, ki je hvala Bogu zdaj dobilo svoje ime tudi turizem, ampak moram reči, da imamo zelo, da ne govorim za našo hišo, ampak generalno zelo nepoenoteno mnenje. Na eni strani imamo zagovorniki, ki pravijo, vse naj regulira trg, ker se osebno tega ne dobi, ker tudi kot potrošnik, kar ste prej izpostavili, rada vem, kaj me čaka na drugi strani. In tako kot imamo standarde za učitelje, v bistvu za številne druge stvari, mislim, da tudi v turizmu prav, da obstajajo neke norme. Seveda je pa res zdaj en drug moment, ki pa je nov, namreč po pandemiji je nastala situacija, ko so izjemno velike težave s kadri. Ne samo v gostinstvu, ne samo v hotelirstvu, po mojem vedenju, sem precej v stiku tudi s turističnimi agencijami, tudi z vodniki. In tu zdaj seveda se takoj zastavi vprašanje, koliko regulirati, koliko zapirati, meni kar se tega igra, ko vidim 2000 ur izobraževanja za vodnike, čudovita zadeva, ampak po drugi strani pa smo bili presrečni, zdaj par dni nazaj, ko smo dobili podatek iz Turistično-gostinske zbornice, da izobražujejo 21 novih vodnikov, pa mi imamo bistveno krajši program, da tudi drugi izobraževalci to počnejo, da to ni samo ena hiša, da se to počne na večjih institucijah, nivojih, kakorkoli, ampak mislim, da je verjetno pravo pomembne regulacije eden od razlogov, ampak še enkrat stopam na stranke, da poznam, kako je potekala priprava teh zakona o spodbujanju razvoja turizma, ampak na načelni ravni z vidika države pa zagotovo standardi so nekaj, kar vsaj obljubljajo red. Ni nujno, da je potem na terenu, ampak vsaj neke možnosti kontrole, merjenja, nek minimum na ta način lahko zagotavljaš. Lepa hvala. Zdaj jaz bi sicer mojo kolegico Uršo prosila, če lahko da tisto drsnico, kjer je Efi poudarjala standarde o razlikah med turističnim vodnikom in vodjo poti. Ivana, tukaj bi izzvala tebe, če lahko. Namreč Ivana je naša kolegica iz Hrvaške, ima svojo agencijo, včasih dela kot vodja poti, včasih pa tudi kot turistična vodnica. Ivana, zakaj tako zelo težko razumemo razliko med vodjem poti in turističnim vodnikom? Namreč, zdajle sem bila presenečena, zopet na sejmu Alpe Adria predstavili portal poklicev v turizmu in to je vse pomešano. Kaj je razlika, Ivana? Zakaj nam to tako dela veliko težavo? Dobar dan svima, ja sam Ivana Karanikić, inače sam lokalni turistički vodič za Primorsko-goransku i još neke županije, kolegica Matejna u Svjetskoj federaciji turističkih vodiča i vlasnica turističke agencije. Pa mislim da je prvenstveno, ako ne znam kako se to kaže na slovenskom, ali u hrvatskom, ko je bliže vatri, taj se bolje grije. Znači, velike turističke agencije, veliki turoperatori, ne samo iz naših zemalja, nego i iz drugih zemalja, jednostavno rade na količinu i njima je u interesu da smanje troškove. Kako je to najjednostavnije napraviti, tako da utrpate i turističkog vodiča, turističkog pratitelja, kako se to sad, odnosno voditelja putovanja po novoj hrvatskoj terminologiji, i da kažete to vam je, eto, to je neko ko će se brinuti o vama i to sam nebrojeno puta doživjela jer sam i sama radila kao turistički pratitelj, kaže ti si na raspolaganju 24 sata. 24 sata niko od nas ne može biti nikome na raspolaganju jer i mi smo samo ljudi, trebamo ispavati, tako. I onda se dešava situacija gdje agencije da bi uštedile na paket aranžmanu, a što generalno gledajući nije neka ušteda. Ako vi morate primjerice platiti
lokalnog turističkog vodiča 150 eura, recimo nekom prosjeku. Imate 50 ljudi u autobusu, neka imate 40 ljudi. 150 eura, znači to je 2,5 eura osobi. Međutim, 150 eura ovdje, 150 eura tamo, jedna lijepa cifra na kraju godine za one agencije kojima je to u interesu. Niti jedna agencija koja se bavi, recimo kao što to mi radimo, vođenjem takozvanih high-end, znači visokoplatežnih gostiju, neće sebi dozvoliti prvo radi svoje reputacije, a onda i svega drugoga da znači u jednu osobu trpa i turističkog pratitelja i lokalnog turističkog vodiča. Zašto? Sve je dobro dok je dobro. Sve je dobro dok neko ne ode na Plitvice i na stepenice koje se ne obnavljaju, lijepo krivo stane, ugane nogu i neko s njime treba ići na hitnu pomoć. Sve je super ako taj neko zna hrvatski ili nekakav drugi jezik, pa može se možda znači sam. Ali, ako on to ne zna, vi ste kao turistički pratitelj dužni sjesti s njime u auto, otići na hitnu pomoć, pa biti tamo sat, 2, 3 i 2 dana. Što vam je s ostatkom grupe? Ostatak grupe može ili sjesti plakat, ili može agencija zvati drugog lokalnog vodiča. Sad tu dolazimo do bitne razlike. Kao što je Efin pokazala u terminologiji, koju opet ne znam iz kojeg razloga jednostavno odbijaju, ne samo možda vi u Sloveniji, mi u Hrvatskoj imamo strašne borbe u biti da dokažemo da turistički pratitelj, on je, tako je, znači tour menadžer, evo kako god imamo različite nazive, on može biti i lokalni turistički vodič. U Hrvatskoj konkretno, kada završite edukaciju za turističkog vodiča, vi možete biti turistički pratitelj. Međutim, to ne možete ta dva posla obavljati zajedno. Ono što su kolege rekle, odnosno Efi što je rekla, ona ne zna Ljubljanu kao što je zna Mateja. Ja ne znam Ljubljanu kao što je zna Mateja, bez obzira koliko mi čitali, učili, nekada bili dio iste države i tako dalje. Znači, ono što je po meni jako bitno je da to prvo razdvojimo i da inzistiramo na tome i da nam vi kao institucije, ne samo u Sloveniji, nego u svim državama u regionu, što se kaže, pomognete da ne samo donosioci odluka, nego i ljudi, kao i naši kolege koji su nam vrlo često najveća prepreka u tome, jer smatraju da ako ne prihvate ono što im agencije nude, da će ostati bez posla. Kada vi imate strah od toga da ćete izgubiti posao, da ćete prihvatiti bilo šta. Prihvatit ćete i za bilo koju cijenu. I onda, kao rezultat svega ovoga, imamo situaciju da imamo dampinške cijene, jer se kaže tako kod nas. Imamo dampinške cijene gdje kaže agencija, ma šta će ja tebe plaćati 120 eura kad ja imam za 50 eura vodiča. Ja sam imala situaciju kao agencija, znači sa 2 školske grupe u Dubrovniku, gdje jednostavno nisam mogla naći još jednog vodiča, gdje mi je čovjek došao sa šiltericom na glavi, u trenerci, pred grupom, a znači, ajde, bili su učenici, pa je donekle nekako prošlo, donekle. Kaže, evo mi smo se obukli po našim zanimanjima. Ja sam profesor tjelesnog, pa ja vama, pa ću vas ja voditi u trenerci, a kolega je glumac u kazalištu, pa se on obukao u jednu odijelo, ne? Taj kolega je bio izvrstan i stvarno je pokazao ono što treba. Ovaj drugi kolega koji je bio iz Osijeka je eto položio Dubrovačku županiju, znači govorimo o istoj državi. Probao je, ja sam si, eto, imam malo koste, ali to malo koste što sam imala sam počupala od početka od pila do kraja Straguna. Znači, jer je to bila jedna katastrofa. Zašto? Zato što mi realno nemamo edukaciju vodiča na onoj razini na kojoj bi trebalo biti. Zašto je to tako teško kod donosioca odluka? Vjerojatno zato što postoji interesi. Mi ne možemo u Hrvatskoj sada, eto, borimo se za pravilno da zaštitimo autoritete, međutim imamo otpor u samom Ministarstvu turizma, gdje jednostavno oni nas vide kao nekakvu konkurenciju, jer ako mi krenemo uvoditi standard, onda oni ispadaju iz igre kao predavači na privatnim učilištima. Ja. I to je jedna tužna istina koju imamo i koja nažalost koči sve dalje. Druga stvar, i tu bi recimo instituti za standardizaciju mogli jako puno pomoći,
da se onima koji u Europskoj uniji odlučuju o statusu vodiča jednostavno objasni da ne može biti zanimanje vodiča jednako kao, ne znam, stomatolog, kao doktor. Jer ljudsko tijelo je ljudsko tijelo, operirali oni u Sloveniji, u Hrvatskoj, ne znam, u Njemačkoj i tako dalje. Međutim, turistički vodič u Sloveniji nije isti kao turistički vodič u Hrvatskoj, ne zato što se on razlikuje kao osoba, nego zato što jednostavno sve to zahtijeva druga znanja i bazne kompetencije koje su iste, i to je ono što je Empi ovdje predstavila, a ista je otprilike, o istoj priči govorimo kad govorimo o Svjetskoj federaciji turističkih vodiča koja je materija jako paralelna. Zaključak svega toga, stvar je vrlo jednostavna. Imamo pravilnik o terminologiji. Poštujemo pravilnik o terminologiji. Kroz zakonski riješimo, kao što se riješilo, ja ne znam kako u Sloveniji, u Hrvatskoj je da svaka grupa, znači da je turistička agencija dužna da na 15 ljudi dalje, do 75 minimalno jednog, što je opet prevelik broj, jer vi realno niti kao praktik ne možete kvalitetno odraditi čuvati pod navodnike 75 ljudi. Znači da se kroz zakon uvede da jednostavno moraš imati lokalnog vodiča koji mora imati određenu izobrazbu. Ja znam da se vama 2000 sati čini puno. Međutim, kada vidite koliko je toga, na koji način vi morate neke stvari odraditi, šta sve morate naučiti, 16 sati koje je normalno propisala kao minimum, je zaista onaj bazni minimum. Ja sam imala situaciju da sam polagala za turističkog vodiča, da smo na moving vehicle, ako ste vidjeli, to biti vođenje iz autobusa najčešće u našim slučajevima, gdje sam imala predavača koja je predavačicu, koja je iskusni turistički vodič, koja je nas utrpala u autobus i pokazala nam od trenutka kad smo sjeli u autobus do trenutka kad smo se vratili do kulture, sve ono što mi kao turistički vodiči ne trebamo napraviti. Znači, kasnili smo 3 sata gore. Nije nam dala da, nije nam slučaj pripremila da bi trebali pričati. Znači, ona je rekla, evo ovdje vam je mikrofon, vi uzmite pa pričate to nešto što vidite. Znači, to apsolutno nema nikakve veze sa edukacijom vodiča. Ja sam evo sad u 11. mjesecu prošle godine završila na Cipru posjetnu edukaciju Svjetske federacije turističkih vodiča za nacionalnog trenera. Znači, vodili smo se po Nikozi toliko da mene sada pitate za gore Nikozi, ja ću vam reći šta se na kojem dijelu Sidina u Nikozi nalazi. Koliko nas je trenerica u biti, bi onako žarkonski to rekli izbilala, koliko nas je maltretirala na neki način da uočavamo, da opisujemo, da jednostavno gostima doživimo, interpretiramo na neki način to naše mjesto, našu regiju koju dolazi. Tako da eto, jedno kompleksno pitanje sa vrlo jednostavnim rješenjem samo on postoji dobro koje. Lepa hvala, Ivana. To sem prav želela, da izpostaviš ravno zato, ker se ves čas pri nas v Sloveniji ponavlja to mešanje dveh dejavnosti, vodje poti in turističnih vodnikov, in mi se iz tega ne moremo izkopati. Meni ni jasno, zakaj, ker mislim, da tudi po današnji predstavitvi je precej jasno, kakšna je razlika. Verjetno, tako kot se izpostavlja, je tukaj interes kapitala. A ne? Ampak, ste bi, kar še potem dala kolegici, je pa tako, da je to tudi en vzrok, zakaj imamo v turizmu, pa tudi v gostinstvu tako velike težave s kadri. Ker če ni kvalitete, če deluje kapital, potem gre to vse nižje in nižje in nižje in vsakdo je za vse dober. A ne? Tako da tukaj je vprašanje standardov. No, ampak zdaj bi mogoče pa še do Maše prišli tukaj, ki je predstavnica Slovenske turistične organizacije. A veste, v vsaki stvari je pa nekaj dobrega, ne? In nam v Sloveniji se je zgodila dobra stvar in to je koronavirus, ko smo bili zaprti v domače okolje in so bili nekateri vodje poti prisiljeni, da spoznajo tudi, kaj je pravzaprav delo turističnega vodnika in so začeli predstavljati svoje kraje. Zahvaljujoč vašemu pozivu
da začnemo predstavljati našo Slovenijo. Maša, povejte, kako je to potekalo in tudi za vas, kako pomemben je turistični vodnik, ker vi na Slovenski turistični organizaciji, vi nimate pravzaprav z vodjem poti kaj početa, ne? Vi imate vlogo promocije, tako kot mi turistični vodniki. Izvolite. Ja, točno tako. Hvala za besedo. Torej, naloga Slovenske turistične organizacije je predvsem v bistvu promocija Slovenije na tujih trgih, promocija turistične ponudbe. In zato je za nas vloga turističnega vodnika tako zelo pomembna, ker od njega zavisi izkušnja tujega gosta in nadalje tudi nek imidž, neka podoba Slovenije v tujini. Tako da za nas so v resnici turistični vodniki ustvarjalci turističnih izkušenj in doživetij, ki jih potem mi lahko predstavljamo tudi v tujini. Zdaj v letu 2020, s koronavirusom, se je v bistvu turizem ustavil, tako da za nas je bilo to kar eno težko obdobje, sploh pomlad 2020, ker je bila do tistega trenutka je bil naš glavni trg tujina, potem smo mogli pa kar nekako v roku enega meseca nekako spremeniti prioritete in na tistem letu smo imeli res veliko večino, več kot 70% prenočitev je bilo strani domačih gostov. In zato smo tudi ustvarjali kampanjo Moja Slovenija z nagovorom Zdaj je čas za odkrivanje moje Slovenije. In smo začeli, mislim, da prvič od ustanovitve STO-ja primarno nagovarjati domači trg v tistih nekaj mesecih. Tako da takrat smo k sodelovanju povabili tudi vse druge turistične deležnike, poleg destinacij, podjetij, tudi turistične vodnike. In takrat bi nam je kar nekaj vodnikov tudi poslali take kratke enominutne posnetke, v katerih smo vas prosili, da v bistvu izpostavite, zakaj pa treba priti ravno v vašo destinacijo, na vaše območje, in potem smo te posnetke delili na družbenih omrežjih, tudi preko vseh drugih naših kanalov. Tako da tukaj smo res na zelo konkretnem primeru turistične vodnike prosili, da izpolnijo tisto njihovo primarno vlogo, torej kot nekih glasnikov lepot njihovega območja in Slovenije. Se pa zavedamo tega vedno bolj, tudi njihovega oziroma vašega pomena. In to je tudi izpostavljeno v novi turistični strategiji. Tukaj je nova turistična strategija namreč zajema 10 glavnih politik, med katerimi je tretja politika tudi izobraževanje in en ukrep je namenjen prav samo turističnim vodnikom. S tem, da tukaj je izpostavljeno predvsem usposabljanje, kar je voda na mlin tudi aktivnostim STO-ja, ker na STO-ju pa veste, da predstavljamo Slovenijo kot tako zeleno, kakovostno destinacijo. Zelo veliko delamo v zadnjem času tudi na promociji tako imenovanih 5-zvezdičnih doživetij. Tukaj smo pred leti ustvarjali tudi znamko Slovenia Unique Experiences in že ko smo vzpostavljali to znamko, pa kriterije, kateri so kriteriji, da lahko neko doživetje dobi znak za Slovenia Unique Experience, je bila tukaj zelo izpostavljena vloga tudi turističnih vodnikov, ampak predvsem, da mora biti to doživetje osebno, avtentično, nekaj posebnega. In vedno smo nazaj prihajali do tega, da je kar ga naredi osebno in avtentično in res nepozabno, je ta človeški faktor, da je to doživetje vodeno, da je nek oseben pristop in tega nobena aplikacija, nič drugega ne sme narediti. Tako da že prek teh 5-zvezdičnih doživetij smo želeli poudariti vlogo turističnega vodnika. Potem smo pa to vpletali še v druge naše aktivnosti, tudi recimo prek zelene sheme slovenskega turizma smo v letih 2020-2021 organizirali prav izobraževanja z področja trajnosti, ki so bila namenjena izključno turističnim vodnikom po 4 makrodestinacijah. Torej, želeli smo res predstaviti vodnikom trajnostne značilnosti Slovenije, da bi oni znali to še posebej izpostaviti v svojih vodenjih, ker s tem nekako še krepimo to podobo zelene Slovenije, ki je res nekako neka rdeča nit naše promocije že več kot desetletje. In potem, kar se tiče tega področja izobraževanj, smo leta 2021, mislim, da tudi organizirali izobraževanje za vodnike, kako voditi preko Zooma, ker je bilo takrat, se je bilo treba prilagoditi, tako da veliko vodnikov se vas je takrat preusmerili tudi v ta začasno, v ta vodenja preko Zooma, tako da smo želeli tudi tukaj vam iti nasproti. Zdaj, čista zadnja, najpomembnejša aktivnost na tem področju je pa v bistvu naslavljanje te krize kadrov, kot je omenila že gospa Kalin. Zato smo mi že v lanskem letu vzpostavili tole kampanjo za promocijo poklicev v turizmu, takrat v prvi vrsti preko našega TikTok kanala, kjer smo zagotovili več kot 2 milijona ogledov naših
naših objav s promocijo 8 poklicev v turizmu in potem letos na sejmu Alpe Adria je bil balansiran še ta portal Kariera v turizmu. Tukaj so izpostavljeni vsi poklici. V turizmu je pa res, Mateja, da v resnici, kar se tiče turističnega vodenja, je izpostavljen poklic turističnega vodnika. In to napačno. Ja, Vodenje v druge države. Ja, tudi ni omenjen vodja poti, a ne, sem si Tako je. zdaj že zapisala, da moram to sodelavcem omeniti, da se pač to, da se naslovi. Je pa res, a ne, da pač prek tega, ta portal se nam zdi res en tak super korak in važen korak za naprej, ker tudi mi vidimo pri promociji na vseh področjih, da kjerkoli delaš promocijo na dogodkih, preko družbenih omrežij, vedno moraš peljati ljudi na neko mesto, kjer lahko dobijo več informacij. Tako da ta portal je lahko res ena taka stična točka in res tako omrežje, kjer so tudi potem na voljo informacije o izobraževanju, o štipendijah, tako da nam je to v interesu. Tudi zato je bilo zdaj v tem času lansiran, ko so ravno informativni dnevi, ko se mladi odločajo za nadaljevanje šolanja, se nam zdi to res ena taka super nova točka za nadaljnje korake pri izobraževanju, ki je pa, kot rečeno, za STO res ključnega pomena pri vseh poklicih v turizmu. Ja. Lepa hvala. Jaz bi se, Maša, strinjala s tem, da so vse te objave pod portali pomembni, ampak je pa pomembno, da je informacija pravilna. Se pravi, da se ne zavaja. Sploh ne mlade. Veste, če nekdo v teh letih, ki jaz, ki ima še mogoče 5 let do penzije, je še v redu, ker mi že vemo, kaj delamo, medtem ko zavajanje mladih pa ni pravilno in mislim, da v 21. stoletju to ni potrebno, tako da bi res prosila, da tudi v bodoče, kadar se karkoli navaja glede turističnih vodnikov, vodij poti, da se res obrnejo tudi na nas, ker nismo brez razloga in člani Evropske zveze društev turističnih vodnikov, Svetovne zveze turističnih vodnikov, pa tudi s gospo Vidali sodelujem na področju turizma. Nace, mislim, da pri vas, Nace, pa nimate težav s tem, kdo je turistični vodnik, pa kdo je vodja poti, ker vi predstavljate našo zlato Ljubljano. Povej nam, midva se namreč tikava, Nace, povej nam, prosim, kako pristopate k izobraževanjem turističnih vodnikov, da so le-ti res odlični predstavniki Ljubljane? Se pravi, ja, mi imamo, lepo zdrav še z moje strani najprej, se pravi, imamo pripravljamo izobraževanje za lokalne turistične vodnike, se pravi za vodnike lokalnega turističnega območja Mestne občine Ljubljana. In imamo sestavljen tečaj na način, da imamo nekako 60% teorije, se pravi skupaj nekje tam 100-110 ur. 60% teorije, ki jo predavajo pač strokovnjaki na svojem področju, zdaj na področju umetnostne zgodovine in tako naprej. Hkrati imamo tudi 40% po praksi. Tako da v bistvu vodniki sami probajo, imajo vodje po mestu, naši turistični vodniki, ki so že v prejšnjih letih se izkazali, pa pač so nek kaži pot, oni potem v bistvu jih peljejo po mestu, da malo vidijo dobre prakse. Letos bomo pa tudi dodali novost, da bodo naši tečajniki imeli delati hospitacije pri naših vodnikih, se pravi, da se bodo že naših rednih vodnikov opazovali njihove tehnike in obvladovanja skupine in podajanja informacij in tako naprej. Potem pa seveda skrbimo tudi za obstoječe vodnike, na njih ne smemo pozabiti, tako da smo začeli zdaj po koroni počasi, zopet tudi z izobraževanjem na različne tematike, se pravi, da so malo vodnike prosim, kaj jih zanima, pa na katere teme bi se želeli mogoče malo več podatkov. Tako da letos imamo v bistvu predvidenih 8 izobraževanj, se pravi vsak mesec eno, z izjemo poletne sezone seveda, kot so primarno namenjena verjetno delu, tako da takrat se bo malo več zaslužil, potem se bo izobraževali. Ja, no, hvala lepa. Mislim, da pri teh izobraževanjih na splošno, ko gremo gledati, je pomembno, da so ti vodniki, ki vodijo oziroma pripravljajo neko model tour, tako kot si rekla ti, Ivana, da dejansko tudi poznajo sami tehnike. Zelo je težko izobraževati nekaj, kar si se naučil na svoji lastni koži. Ko recimo sem imela eno tako predstavitev tehnik, je moja kolegica rekla, ja, to sem se pa jaz skozi leta naučila. Ja, seveda, na kom si pa vadila, se pravi na obiskovalcih, ki so ti za ta vodenja plačali in si po 25 letih prišla
do enega delčka standarda. Gospa Marjetka, povejte nam res, zakaj se moramo, če želimo doseči 5-zvezdična doživetja v Sloveniji, obrniti na te standarde? Se bo slišalo majčkeno čudno vse skupaj, ampak jaz mislim, ko to poslušam, a ne stroko poslušam, ugotavljam, da se je treba usesti skupaj in da v bistvu bi bilo zelo, zelo pomembno, da bi se mogoče v bližnji prihodnosti oblikoval nek slovenski tehnični odbor, ki bi sodeloval z hrvaškim tehničnim odborom, ker namreč mi imamo vse te stike, polnopravni člani, tako cena, leka, celo jutri se dobimo recimo s Hrvaškim inštitutom za standarde, pač na neki drugi temi. Na vsak način bi bilo zelo pomembno, kot sem videla, recimo standard iz leta 2008. Pač jaz stroke ne poznam, ampak lahko si mislim, da mogoče bi bilo treba oziroma bi bilo smiselno mogoče standardu tudi kaj dopolniti, v evropskem standardu mislim, države članice te pobude lahko dajo, a ne? Potem v bistvu pri nas, kot sem zasledila, imamo zakon o turizmu in imamo en pravilnik o turističnih storitvah, mislim, da sta oba iz leta 2018. Tukaj bi se dalo recimo narediti, da bi tehnični odbor, recimo recva turistične storitve, nekako oblikoval tisto, kar bi bilo potrebno iz področja standardizacije, torej pokril ISO TC 229 in pa CEN-TC 329, nekako ta mednarodno pa evropsko področje, proučil, kaj bi bilo za to regijo, temu rečem, od Balkana do ta regija, kjer smo na nek način, če je kaj specifike, ker je bilo omenjeno, da mogoče na vašem področju je tudi kakšna specifika zelo pomembna in na tistih področjih se lahko izvirne rešitve naredi, kar bi ponovno tehnični odbor lahko to potrdil in sprejel. In pa na koncu v tehničnih odborih vedno, zdaj bomo naslovili na vsa ministrstva, to imamo stalne akcije pri vseh vladah, da dajo v določene tehnične odbore svoje predstavnike oziroma vsaj kontaktne osebe, ker je zelo, zelo pomembna ta povezava med politiko, med usmeritvijo, ki jo država pač določi in pa samo stroko standardizacijo, ali se vključi tak standard v zakonodajo, ker ni smiselno, da zakonodajalec piše vse zahteve, recimo za tehnične vodnike in podobno, ampak se samo sklicuje na tak dokument, ampak vse to je treba delati na nekem z zakonodajalcem, to nista dva bregova. Če hoče biti področje urejeno, mora biti urejena zakonodaja in standardizacija. In zelo slabo je, recimo, da zakonodaja nekaj določa, standardizacija pa povsem nekaj drugega, ker je možno, recimo v Evropi je 16% recimo harmoniziranih standardov, recimo, če rečemo do 30% standardov v zakonodaji, vsi ostali so pa lahko stvar pogodb med samimi operaterji, med samimi institucijami in se jih je treba teh pogodb držati in tudi tiste standarde spoštovati. To se pravi, da država regulira tisto, kar lahko, ker živimo pač v tem v Evropi, vse se ne da regulirati, in pa standardizacija lahko izvirno pripravi tisto, kar je interes, še posebej za usposabljanje, mislim, da tukaj bi se dalo, glede na nove tehnologije, ker evropska strategija standardizacije, kot veste, je bila konec leta 2021 sprejeta in zelo podpira zeleno, digitalno, skratka nove tehnologije in jaz si nekako mislim, da bi tudi standardizacija na področju vodnikov verjetno bo sledila tem tehnologijam, pač uporabi teh tehnologij na nek način. Tako da verjetno bo treba tudi za vaša področja evropski standard mogoče nadgraditi, popraviti in podobno in na vsak način proučiti, če je možno kakšno nacionalno pač rešitev pripraviti, ker pripravlja se nacionalna rešitev na dveh primerih. Če ne obstajajo mednarodni in evropski standardi ali pa, če sami standardi dovoljujejo pripravo nacionalnih rešitev. To je recimo pri okoljskih parametrih, pri jeziku, ker imamo pač
in podobno, a ne. Torej, ne moreš pa ti spreminjati evropskega standarda kot takega, da bi vsebino spremenil, ampak lahko recimo predlagaš, to pa je zopet sodelovanje v tehničnem odboru, predlagaš CENTC, ISO-TC neke rešitve, še bolj si uspešen, če sta to 2 ali pa 3 nacionalni organi in podobno, no. Tako da zadeva je zelo, zelo odvisna od aktivnosti področja, to se pravi, in pa da področje v skladu s strategijo ve, kaj hoče. Najbolj se soočamo na mnogih področjih, da pravzaprav uporabniki sploh ne vejo, kaj bi želeli standardizirati. To ni v redu. Ja, in točno to je ta osnova našega pogovora, da smo danes želeli razjasniti te pojme, ker dejansko jih v Sloveniji še kar lepo mešamo in to z dneva v dan, kot da v bistvu ne želimo spoznati, koliko nam to koristi. Se pravi, tako nam, deležnikom v turizmu, kot pa seveda tudi strankam, ker nek tujec, ko pride v Slovenijo, pričakuje storitev narejeno po standardih, a ne? In če mi to pa kar nekaj po svoje, so pa potem lahko razočaranja in moram priznati, da žal turizem je ena tistih dejavnosti, kjer si ne smemo privoščiti razočaranj obiskovalcev, zato ker časa se ne da vrniti nazaj. Storitev, ki je bila slabo opravljena, ostane v spominu, a ne? In gost ne bo še enkrat prišel na vodenje ogled Ljubljane, če bi bil ta za nič narejen, ker pač na koncu ima kosilo, ima drugačen program, a ne, in gre naprej. Tako da mislim, da si Slovenija kot destinacija s 5 zvezdičnimi doživetji to zasluži. Mogoče še kakšna zadnja beseda, gospa Dubravka, lahko mogoče vi. Ja, mislim, da smo danes podprli eno izjemno pomembno temo in da lahko početno rečemo, da se bomo potrebno še pogovarjati, zato da stvar pač pripeljamo do točke, da bomo vsaj približno zadovoljni. Zdaj, če sem pravilno razumela in ujela, glede na dikcije, mi v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma, vsaj osnovne definicije so že vključene, vsaj kot jaz gledam zakon. Verjamem pa, da noter še marsikaj manjka, pa ne samo s področjem vodenja, ampak tudi z drugih, tako da zakon bomo še odpirali in bodo možnosti za to, da tudi se še kaj popravi, doda, kar govori predvsem o tistih vsebinah, ključno lahko pripomorejo kvaliteti, ker kot smo vsi skupaj pod črto ugotovili, da turizem je pomembna panoga, približno 12% BDP-ja prinese, zato ni vseeno, kako se do njega obnašamo in predvsem seveda kakšne podlage za to pripravljamo. Tako da jaz podpiram takšne aktivnosti, predvsem pa začeti skupne razmisleke, tako da že enkrat hvala, da ste me povabili. Hvala za prisotnost. Nate, mogoče ti kakšno besedico še? Ja, meni se zdi, da to je taka dobra debata, sploh se vidika tega, da zagotovimo neke nove standarde, ne, ker mi v turizmu danes se tega zavedamo in pravimo, da so vodniki naše prvo ogledalo destinacije, ne, se pravi, največkrat so edini obraz, ki na destinaciji to sprejemajo, vidijo. In je res pač pomembno, da so neki določeni standardi zagotovljeni, zaradi tega, da se še vrnejo, da se želimo, da se vrnejo, ker si želimo, da se imajo tukaj lepo. In se mi zdi tudi, da recimo Slovenska turistična organizacija tem sodeluje s različnimi doživetji, ne. Lepo stremi k temu, da se tudi malo protokol vodenja, mogoče tudi posamičnega produkta, nekaj bolj definira, da se lahko pri njih tudi mogoče malo lažje znajde. Tako da ja, to je tudi moja strani. Hvala. Ivana, mogoče ti? Pa evo, meni je drago, da sam imala, hvala što si me zvala i drago mi je da sam imala priliku razgovarati s vama. Moram reći da vidim puno pozitivnih stvari, koliko god se to možda i načinilo u odnosu na Hrvatsku, nama je turizam 80% BDP-a, znači kudi kamo veći nego vaš, a imam osjećaj da je vama, barem u odnosu iz naših razgovora,
bitniji nego što je to nama. Ono što vidim i evo ja se nadam i Institut za standardizaciju, obzirom da imate sutra i sa našima sastanak, da možda postoji mogućnost da na neki način to spomenete, da se pokrene nekakva suradnja. Mi smo kao turistički vodiči u Hrvatskoj isto tako spremni na suradnju. Nažalost, upravo ste u potpunosti ono što ste rekli, da treba zajednički, da treba poslušati struku. Mi imamo, opet kažem, nažalost, situaciju gdje se sluša politika, ne sluša se struka. Imamo ljude na ključnim pozicijama koji su, nažalost, na istim pozicijama samo zbog članske, znači pripadnosti određenoj vladajućoj stranci i jednostavno iz nama nepoznatog razloga odbijaju poslušati struku, a ne realno ne ide im, kako bi rekla, za njih ništa ne znači toliko hoće li nam na neki način udovoljiti ili ne. Ono što vidim i kod vas, i to mi se jako sviđa angažman Slovenske turističke organizacije, tako ako sam dobro rekla, gdje u biti pokušavate pozicionirati Sloveniju kao destinaciju izvrsnosti i mislim da je u ovom moru masovnog turizma to je jedan hvale vrijedan iskorak. Ja sam bila u Budemi na sajmovima gdje se uvijek nekako od svih zemalja u regionu vi istaknete. Istakli ste se i na Expo sajmu gdje ste imali jedan predivan zeleni paviljon, tako da zaista mislim da bi na neki način trebali pratiti i svi ostale zemlje vaš primjer. Nadam se eto, da možda možete u kontaktu sa našim Hrvatskom turističkom zajednicom prenijeti neke dobre prakse i dobre inicijative, jer mislim da to nama poprilično fali, jer se Hrvatska još nije odlučila želi li biti masovna destinacija masovnog turizma ili želi biti destinacija izvrsnosti. Kad su destinacije izvrsnosti, onda su to standardi i kvalitete na puno jednoj većoj razini, ali kao što ste rekli, to onda zahtijeva rad, trud, nekakve uskraćivanje ustupaka i osobnih interesa kojih nažalost u Hrvatskoj ima jako puno, tako da evo ja vas onda pozivam da ako možete kroz neke svoje kanale, možda ako ništa drugo, pustiti taj glas da trebamo i mi raditi na tome, pa vi budite onaj vođa, lokomotiva, a mi ćemo vam se kao neki vagon negdje već onda priključiti. Hvala. Evo še Maša, prosim. Ja. Tudi na Slovenski turistični organizaciji smo zelo veseli, da je prišla pobuda za tako tematiko in za okroglo mizo z vaše strani, ker namreč brez res kvalitetnih kadrov in usposobljenih kadrov tudi ne bo tega izpolnjevanja strategije, oziroma bo to zelo težko, ker že zdaj opažamo, tudi pri analizi se je večkrat pokazalo, da se začenja ta razkorak med obljubo Slovenije, pa potem med dejanskim stanjem na terenu. Tako da za nas so kadri in usposabljanje kadrov in vzdrževanje te zelene podobe res bistvenega pomena. Tako da super, da se je ta debata odprla in tudi vemo, da so vodniki v resnici kot prvi obraz destinacije. Jaz sem namreč tudi lokalna turistična vodnica oziroma zdaj že nekaj časa ne delujoča, ampak takrat, ko sem delala tečaj v Ljubljani, je bilo rečeno, da v prvi vrsti na percepcijo destinacije vpliva vreme, v drugi vrsti pa vodnika. Tega se še zdaj pa 10 let spomnim. Tako da se tudi na STO-ju, tudi če je naše delo v prvi vrsti promocija, zavedamo, da tudi promocije ne bomo mogli delati, če ta nivo na terenu, ki je v prvi stik z gostoma, ne bo štimal. Ja. Bom pa samo majčkeno obrnila kamero. Verjetno opazite, da je zunaj lep sončen dan, zato tudi svetloba ni ravno najboljša, ampak kljub vsemu pa mislim, da je bil zvok dovolj dober, da so tudi tisti, ki so z nami povezani na Zoom povezavi, lahko slišali, o čem smo govorili in da bodo naše besede padle na plodna tla in da dejansko lahko optimistično začnemo novo sezono. Torej, hvala lepa vsem za udeležbo, za vaše prispevke, za vaše misli in naše delo naj se začne že jutri. Hvala in nasvidenje. Hvala lepa. Nasvidenje, srečna. Jaz